Rere thirikari ithiete na mbere na kung'ethanira na wendia na uthondeki wa njohi njikirire mukana. Akenya ni marutite mawoni ngurani thutha wa thirikari kwanirira mitaratara mieru ya kuhurana na uthondeki, wendia na unyui wa njohi, kuria marua ma uthondeki wa njohi ya raithi kana second hand generation mambite gukanjwo na ene makorio maikie mahoya weru niguo maheo marua. Ni wega nigetha kwethwo nigetha bare coko haria nginyo wethwo mundu uria muru na nigetha ngano na thawani icagũranio ri no nginya kungiamba kuhingo gwa hinga nigetha gucoka gucagũrwo andu aria oru irabu iria njega na aria mareteithia haro eno manyitanire ni unyitaniri wa ene irabu tondu moe andu aria mamathukagiria na aria marendia njohi njuru. Uria arendia advice thirikari kuria kurendio thumu mathie methe endia thumu tondu ni moe andu aria mendagia thumu kuria kurakuirwo Kirinyaga kurari na Acibo kurari na munini wa Acibo OCS arari kou koguo tondu ni maitho ma president maiko mundu ni aremetwo ni wira ri ni o gibaro giake thie muci akarime marigu. Maya mahanikite riri maabitha borithi kuma kaunti-ini ya Kiambu maikitie ngono andu eri na kuhithukia nduramu 24 cia ethano itura-ini ria Kiamumbi gicigo-ini kia ubunge gia Kiambu tauni. Kuringana na OCPD wa Kiambu Mohamed Badel, eria yani murugamiriri wa kambuni na ndereba wa rori iria irakuite nduramu 24 cia ethano na iria irari makiria ma lita 3,800. Na wanachanganya na vitu zingine ambaye wanapima kama hii ambaye nimelolo tayari hii iko tayari kwa market na haina kibali yoyote na kitu yote inaweza fanyika kwa wananchi wetu, so hatutakubali kamwe. Hamwe na indo ingi iria cithukitio ni katoni 29 cia mikebe iria ethano eno irekiragwo itanendio, imwe yayo iri na ethano na imwe tari, indo cia guthima hamwe na rori iria irakuite indo ici. Hawa wanatafuta pesa mbini yote. Sisi kama polisi ama jamii lazima tutangangana na hawa, na nashukuru wananchi kwa kutupatia habari. Na nataka ni appreciate my officers, bila hawa na hii kazi ingefanyika. Kugena kwa kaunti ya Narok maafitha borithi ni maikitie ngono mutumia umwe uria kurikanite ta Josephine Chepkwony na uria hofanirio na katoni 67 cia njohi njikirire mukana. Akiaria hindi ya mugururi uyu munini wa county commissioner county-ini no Kennedy Mwang'ombe augite katoni 56 cia njohi ino cihithukirio mwena wa Sakutiek, gukuna cio katoni 11 ikihithukio rienderio-ini ria njohi town-ini ya Narok. Tumeanzisha crackdown ambayo tumeendeleza from the last 2 weeks ambayo sasa ni ya kushika zile pombe ambazo ni second generation na hazijathibitishwa. Chepkwony uria kurerikana ni mwendia nguthi wa njohi ici ni atanyitwo gukinywo igoti-ini na thitango cia kwendia njohi njikirire mukana, undu umwe na gutwarithia thuguri ino na mbere atari na marua maria magiriire. Wameweza kuhakikisha kwamba hizi pombe wakati zilikuwa apprehended, kwanza kabisa zimeweza kupelekwa kwa KRA na KRA wamethibitisha kwamba hizi stickers mnazoona hapa sio za kwao. Mwang'ombe ni ugite ni manyitanire na maafitha borithi, macifo, athuria matura, atongoria makanitha hamwe na maafitha thirikari-ini niguo kuhukia njohi njikirire mukana, undu umwe na kung'ethanira na aria maragarara mawatho ma wendia wa njohi ino. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Gathoni Wang'ang'a.